y'abazima. Kama singeangalia matendo mema ya Mungu duniani, uba wararabje sahi angekuwa mahali pabaya. iyo utareba imirimo y'Imana. Kama ungeangalia matendo ya kugira Mungu, neza kw'Imana kurahamba. matendo mema ya Mungu ni makuu. kugira neza kw'Imana gufite imbaraga. Matendo mema ya Mungu yana nguvu. kugira neza kw'Imana gufite ubushobozi mu mitima yacu. Matendo mema ya Mungu yanayo uwezo. kugira neza kw'Imana kutuzanira ibishiza. Matendo mema ya Mungu yanatuletea mema n'ibumoso, ya kando na kando. Rero yataho ikintu gikomeye cyane. Kwa hivyo alifunuliwa jambo kuu. Aravuga ngo nuko byari bimeze. Akasema ndivyo ilikuwa. Banararabje iyo ntarebera kugira neza kw'Imana mwisi. Kama singeangalia matendo makuu ya Mungu. Rero kugira neza kw'Imana kwa hivyo matendo mema ya Mungu tunaangalia duniani ya wale wanaishi. Haleluya. Tukufu haleluya. Tahandi tuzaturebera kugira neza kw'Imana. Hakuna pengine tunaangalia matendo ya Mungu. Ni mu byaremwe, ni kwa yote aliyoumbwa, ni ibintu byose biri mu isi, yote aliyokuwa duniani. Tureba imirimo y'Imana, ndipo tunaangalia matendo makuu ya Mungu. Ngacuranga achafu minota kingahe, dakika chache, hanyuma twijire mu ijambo ry'Imana. Ntabwo ndi butinda, kisha tuingia neno la Mungu.
Yesu. Reka Muneza senga Imana. Wacha Muneza ombe Mungu. Uhoraho niwe mbaraga zacu ibihe byose. Tuberiha mu butayu, tubera umuco mu mwijima, Mana uhagarare Imana yacu dukunda, iyo twiringiye, iyo twizeye, yaduhaye gutera intambwe birakunda, iduhaye kunezerwa turabyumva. Yesu Kristo umwana w'Imana. Nyamara Imana niyo yonyine uvuga bikaba. Imana twiringiye, Imana yo gushimwa ibiro byose, niyo tuvuze aya masaha tugiye kukumva nk'Imana ishobora byose. Wagaraza imbere y'abantu ugiye kuduheza ingemu Imana yamuhaye kugira ngo aduheze mu imbaraga zo kuvuga ijambo ryawe. Natwe abicaye muri iki kibanza turyakira nk'ibiryo biva mu ijuru, kandi umuntu wese akumve nk'ishobora byose. Ndagushima kuko Mana uri hejuru ya byose, mu izina rikomeye. Amen. Amen. Reka dusome amagambo y'Imana. Tutasoma maneno ya Mungu mu gitabo cya Luka. Katika kitabu cha Luka. Igitabo cya Luka. Kitabu ni cha Luka. Ni ibice 23. 23. Turasoma no murongo wa 34. Mstari wa 34. Igitabo cya Luka. Kitabu ni cha Luka. Ubutumwa bwiza bwa Luka. Injili bora ya Luka. 23 no kuri 34. 23 mstari wa 34. Gusa dusoma. Niyo mstari tu tutausoma. Biblia yavuze ngo Yesu aravuga ati, Data ubababarire kuko batazi ico bakora. Bagabana imyenda ye barayifindira. Amen. Some Kiswahili nasema, lakini alikuwa akisema, Yesu alikuwa akisema, Baba wasamehe kwa maana hawajui wanalofanya. Zaidi ya hayo kugawa mavazi yake wakapiga kura. Amen. Yesu aravuga ngo Data ubababarire. Yesu akasema Baba wasamehe kuko ntibazi ico bakora. Kwa maana hawajui walitendalo. Ubababarire kuko batazi ico bakora. Wasamehe kwa maana hawajui walitendalo. Amen. 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 Aya magambo ari mu magambo
arindwi Yesu yavuze ku musaraba. Haya ni miongoni mwa maneno 7 Yesu aliyozungumza msalabani. Gusa ngo data ubababari. Lakini tutazungumza Baba uwasamehe. Kubera ko batazi ico bakora. Kwa maana wajui walitendalo. Nashatse guheza umutwe kuvuga ngo imbabazi. Nimepea kichwa ambacho kinasema imbabazi zima. Msamaha wa Mungu. Imbabazi. Msamaha. Twashaka imbabazi niki? Tutazungumza msamaha ni nini? Imbabazi niki? Msamaha ni nini? Imbabazi ni ikintu. Msamaha ni jambo ugomba gukora muri wewe ambao unatenda ndani yako. Ugahanagura. Unapanguza. Ugomba kubabarira uwakugiriye nabi. Unasamehe yoyote aliyekutendea mabaya. Kandi wamara kumubabarira. Na baada ya kumsamehe. Warangiza kumubabarira. Baada ya kumsamehe. Ukabyibagirwa. Unasahau. Ukabyibagirwa. Unasahau. Umwanditsi yaranze aravuga ngo. Mwandishi aliandika akasema. Kuko iburasirazuba hitaruye iburengerazuba. Kama vile mashariki na magharibi aravuga ngo niko ibyaha byacu Imana ndivyo pia dhambi zetu Mungu alizichukua akaziweka. Amen. Amen. Ugomba kubabarira. Unapaswa kusamehe. Kubabarira ni uguhanagura. Kusamehe ni kupanguza. Kubabarira ni ukwibagirwa. Kusamehe ni kusahau. Kubabarira ni ukubabarira ufite umutima w'urukundo. Kusamehe ni kusamehe ukiwa na roho ya upendo. Amen. 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 Kigitabo ni gitabo cha Luka. Kitabu hiki ni kitabu cha Luka mtakatifu. Amen. Amen. Luka ari muri bari abagabo banditse injiri ko ari 4. Ako miongoni mwa wanaume walioandika injili kama ile. Ariko kandi Luka, na tena huyu Luka ntabwo yari umuyuda. Yeye hakuwa Myahudi. Muri bari abagabo ko ari bane ntabwo Luka yari umuyuda. Miongoni mwa hao waine yeye hakuwa Myahudi. Luka yari umugiriki. Luka alikuwa Mgiriki. Luka alikuwa mtu wa Giriki. Hanyuma Luka, lakini Luka yashatse kwandikira abagiriki. Alitaka kuandikia Wagiriki. Ashaka kubereka Yesu nk'umuntu ukwiye. Akataka kuonyesha Yesu kama mtu aliyeokoka. Ashaka kubereka Yesu nk'umuntu ukomeye kandi ukwiriye. Akataka kuonyesha Yesu kama mtu anastahili. Kwa sababu Wagiriki walikuwa na shida. Sho kutabona umuntu ukwiriye. Shida ya kutoona mtu ambaye anastahili. Sho kutabona umuntu ukwiriye kandi utunga. Shida ya kutoona mtu ambaye anastahili na anastahili. Bikaba ngombwa kuko bashaka umuntu. Na ilikuwa inawalazimu kwamba anatafuta mtu. Bakamwita ukwiriye kandi adakwiriye. Wanamuita yule anastahili na hawastahili. Bakamugirikirwa mana bakamusenga. Wanamfanya miungu na wanamwabudu. Hanyuma Luka ashaka kuandikira aya magambo. Luka akataka kuandikia maneno haya. Ashaka kubabwira ko yabonye umuntu ukwiriye. Akataka kuambia yeye amepata yanastahili. Ashaka kubabwira kuko yabonye umuntu ukwiriye. Akataka kuambia yeye amepata mtu anastahili. Iteka ryose. Na tena anastahili wakati wote. Na hajabadilika. Ntabwo igisho guhinduka. Hata hawezi badilika. Uko yamye n'uyu munsi ni kwa. Vile alivyokuwavyo ndivyo alivyo ndivyo ataendelea. Hallelujah. Amen. 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 Uko yamye n'uyu munsi ni kwari. Vile alivyokuwa ndivyo alivyo. Barangiza arababwira ngo baadaye akawaambia Yesu uyu, akamwambia Yesu uyu muntu nababwiye ukwiriye. Huyu mtu niliwaambia anastahili. Ntabwo akwiriye gusa. Hajastahili tu. Kandi yagendanye n'abantu. Ila alitembea pamoja na watu. Kugenda n'abantu. Baada ya kutembea na watu. N'umwe atasohoje gukiranuka. Hakuna siku moja aliwafanya n'umwe atasohoje imirimo myiza ye. Kila siku alifanya matendo mema. Yakiranuse mu bantu. Aliendelea kuwa mtakatifu miongoni mwa watu. Yote aliyafanya vizuri. Ndio huyo wa kuaminiwa. Kwamba anastahili leo hata wakati utakaokuja kufika milele. Tumpe Mungu tukufu. Amen. 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 Aba bagabo banditse kino gitabo, hawa walioandika kitabu hiki bagiye bavuga ibintu bitandukanye. Waliendelea kuzungumza mambo tofauti. Ibi bitabo by'injili kwa ari 4. Vitabu hivi vya injili kama vilivyo magambo. Vilikuwa vinachangia maneno. Byagiye bishangira magambo. Vilikuwa vinachangia maneno. Kana magambo menshi yagiye asangirwa. Na tena maneno zilichangia. Na magambo Yesu yagiye avuga. Ni maneno Yesu alizungumza. Amen. 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 Ubundi yo igitabo cyajaga mu isuzumiro. Wakati kitabu kilikuwa kinaenda kuangaliwa. Baravuga ngo mu mategeko yagengaga kugira ngo igitabo kije hanze. Kwa sheria zilikuwa zinaangalia kitabu kile. Bakareba umuntu wagiye umuntu wafatika nyimbo wanditse igitabo bakareba abantu bakigufashijemo bagisomye. Walikuwa wanaangalia aliyeandika kitabu na wale abantu batatu. At least wakwe watu watatu. Amen. Amen. Ariko abantu bagiye basangira amagambo. Lakini watu walichangia maneno. Matayo na Mariko na Luka. Matayo, Mariko na Luka basangiye amagambo. Walichangia maneno. Amagambo yao basangiye. Maneno waliochangia. Ibitabo wakabyita ngo ni synoptique kubera ko byasangiye amagambo. Walikuwa wanaita vitabu za synoptique kwa sababu zilichangia maneno. Lakini kitabu cha Yohana yavuze Yesu bitandukanye n'abantu. Yohana alizungumza Yesu tofauti. Avuga Yesu nk'umuzi. Alizungumza Yesu kama aliyejua. Kama aliyeishi naye. Kandi abagabo bagiye bigisha inyigisho zitandukanye. Na tena walifunza mafundisho tofauti. Amen. 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 Matayo ngo yari umuvuga butumwa
cyangwa se inyigisho ziwe zari zimeze nka seminari. Alikuwa mwinjilisti kwa sababu yavugaga mafundisho yake yitonze abitanga nk'amahugurwa, alikuwa anafundisha watu akiwashauri, abitanga nk'amahugurwa. alikuwa anapeana nikiwa Ariko Mariko, lakini Mariko ngo yari umuvuga butumwa, Mariko alikuwa mnenaji wa neno. yaravugaga yamara gatambuka, Alikuwa anazungumza na kimwe n'abavuga anapita butumwa bose bagenda babwiriza. kama wainjilisti wengine wanahubiri tu. Amen. Amen. Iwe ibijiwe byakuvuga gatambuka. Yalikuwa anazungumza na anapita kile. Naho Luka we Lakini ngo Luka yabaye umuhamya w'amagambo yose ya Yesu yavuze. alikuwa shahidi wa maneno Yesu Abo alizungumza. muhamya. Alikuwa shahidi. Kandi Luka uyu nguyu Na tena Luka yari huyu yarize cyane, alikuwa mtu msomi, yari umudokiteri, alikuwa dokta, kandi ngo yari umunyabwenge alikuwa mtu mwenye hekima kubera ko yari umuvuzi. kwa sababu alikuwa Yavuze daktari. Yesu nk'umuganga w'umutima, Alizungumza Yesu kama avuga daktari wa Yesu watu wa Mungu. nk'umuvuzi. Alizungumza Yesu kama daktari. Haleluya. Amen. Naho Yohana we Lakini Yohana yinjira mu buzima bwa Yesu, akaingia katika maisha ya Yesu, yinjira mu buzima bwa Yesu, akaingia katika maisha ya Yesu, avuga Yesu nk'uzi ubuzima bwiwe akazungumza cyane, Yesu kama rajuu maisha yinjira mu yake, buzima bwa Yesu avuga akaingia neza. katika maisha ya Yesu kamzungumza. Amen. Amen. Duheze Imana icyubahiro. Tumpe Mungu tukufu. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Hanyuma Baadaye nanone Luka naye, Luka nababwiye ko yari umugiriki, Luka nimewambia kwamba alikuwa Mgiriki, kandi Luka yabanye na Pawulo, yagendanye na Pawulo yuruka. na tena Luka alitembea na Paulo. Iki gitabo Luka yacanditse mu mwaka 60. Kitabu hiki Luka alikiandika mwaka wa Icyo gihe Pawulo 60. yarafungiye Roma. Wakati huo Paulo alikuwa amefungiwa Icyo Roma. gihe yanditse kino gitabo. Ndio wakati aliandika kitabu hiki. Amen. Amen. Kandi kubera kujana na Pawulo, Na tena kwa sababu ya kutembea na abantu Paulo, nibaza bamenya neza aho bahuriye, watu hawajui vizuri mahali walipatania, ariko bavuga ko bakeka ko Luka lakini wanasema yahuriye na kwamba Luka Paulo alipatana na muri mtume Paulo kaminuza ya Tarso, wakiwa wanasoma huko Tarso, kubera kuko ariho yigiye kwa nabo. sababu ndiye pia yeye Naho alisomea. bakeka ko ushobora kuba barahuye, Hapo ndipo wanazungumza kwamba urumva ko bari walipatania, baziranye, bariganye. walisoma pamoja katika chuo kikuu. Amen. 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 Rero yandika kino gitabo, Akaandika kitabu hiki, ariko ashaka ashaka kwerekana Yesu nk'umuntu ukomeye, akakiandika kitaka kuonyeshana Yesu kama ashaka ashaka mtu mkuu. kwerekana Yesu nk'umuntu w'agaciro. Alikuwa anataka kuonyeshana Yesu kama mtu wa Niyo thamani. mpamvu ubu nabonye umuntu ukwiriye, Ndio maana nasema nimepata mtu nabonye anayestahili, umuntu w'ingirakamaro, mtu ambaye ni wa dhamana, uwo mwashakishaga mwari mwarahebuye, yule mlikuwa mnatafuta nyinyi umuntu mmekosa. ukwiriye. Yule ambaye Uyu ni anastahili Yesu, kuko yajanye abo yajanye nabo bose, ni Yesu, kwamba wote ntiyigeze walitembea naye. abata, Hakuna wakati ntabwo hata mmoja yigeze aliwaacha. abareka. Hakuacha hata kamwe. Haleluya. 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 Amen. 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 Turi ku ijambo ryo kuvuga ngo kubabarira. Tuko katika neno yasemalo kusamehe. Nashatse kubabwira Luka uwo ari we. Nimetaka kuambia Luka ni nani. Amen. Amen. Umunsi umwe Yesu Siku moja Yesu arimo agenda, alipokuwa ahura anatembea n'umufarisayo, akapatana na mfarisayo, aramubwira ngo, akamwambia, nyamuneka ngwino akamwambia, data, ewe mkombozi, ngwino njoo tuje iwanje, kuja twende kwetu, hanyuma dusangire, alafu tuchangie hanyuma chakula, dusangire. alafu tuchangie Yesu chakula. ntiyazuye yaje aragenda, Yesu akaenda, agezeyo, alipofika huko, ngo arishara kugira ngo barye. akaketi chini ili wasichangie. Hanyuma muri uwo mudugudu Baadaye katika hicho ngo hari kijiji umugore w'umunyabyaha, kulikuwa mama hari mwenye umugore dhambi, w'umunyabyaha, kulikuwa mama mwenye dhambi. warangiza uwo mugore azahagarara hejuru ya Yesu, akakuja kasimama iruhande kando na rw'ibirenge Yesu, vyiwe, kando na miguu ya Yesu, atangira kurira, akaanza kulia, atangira kurira, akaanza kulia, n'amasozi akamanuka, bado machozi akagwa ku birenge vya Yesu, yanaanguka katika miguu ya akagwa Yesu, ku birenge vya alikuwa Yesu, anatirika katika ngo miguu ya arunama ngo Yesu, afata umusatsi naye we, akainama ngo katika nywele atangira yake, kwihanaguza ibirenge akaanza vya Yesu, kupanguza miguu ya Yesu, ngo atangira akaanza umusatsi we, kupanguza miguu ya Yesu, guhanagura ibirenge vya Yesu. akapanguza miguu ya Ntabwo yari Yesu, yazanye umukondo naye alikuwa w'amavuta, amekuja na ngo mafuta, yari ameze nk'amadahano, mafuta alikuwa ni kama ngo amare yamechota, gutonyangiriza amarira ku birenge vya Yesu, alipota machozi kuanguka. arangije ngo Baadaye afata umusatsi we, akachukua nywele yake, ahanaguza ibirenge vya Yesu, akapanguza miguu ya warangiza Yesu. kubihanaguza, Baada ya kupanguza miguu afata ya Yesu, amavuta y'igiciro, akachukua mafuta yenye afata amavuta dhamana, y'igiciro cyinshi, akachukua mafuta yenye ngo dhamana, ayasiga Yesu, akayapaka ngo Yesu, arangize ngo ahanaguze umusatsi we. akapanguza na nywele yake. Ngo umufarisayo ngo abyitegereje, Mfarisayo huyu ngo alipotazama, arareba, ngo aravuga ngo akatazama na kusema, ayidisi we, uyu mugabo akasema, mwanaume huyu iyo yaje kuba ari umuhanuzi, kama ingekuwa yeye ni uyu mugabo nabii, yaje kuba ari kama umuhanuzi, yangekuwa ni nabii, yari kumenya uyu mugore uwo ari we, angegundua huyu mwana yari ni kumenya nani, uyu mugore angegundua huyu wari mama umunyabyaha kama ni wabigize mwenye umwuga. dhambi. Iyo yaje kuba umuhanuzi, Kama angekuwa nabii, iyo yaje kuba umuhanuzi, kama angekuwa nabii, yari kumenya uyu mugore uwo ari we. angejua mwanamke Ariko huyu ni Yesu nani. aramubwira ngo, Lakini Yesu akamwambia, Yesu aramubwira ngo, Yesu akamwambia, yewe Simoni we, akamwambia, ewe Simoni, icyo nkubwira, sikiza nikwambie, aramubwira ngo databuja ngaho mbwira, akamwambia, baba
niambie. data bujanga Ewe ahumbira baba mkombozi niambie. data bujanga Ewe ahumbira baba niambie. aramubwira ngo hari Akamwambia. umuntu wari ufite abantu bari bafite amadeni Kuna yeye mtu alikuwa na watu wenye deni. ngo arangize Baadaye abo bantu umwe aramufitiye idenaro ya 300 watu huyo mmoja alikuwa Undi na 30, 300, mwingine 30, undi 30 mwingine ngo 30. barya abantu batinda kumwishura Watu hao wote wakachelewa bamaze kumlipa. gutinda kumwishura Walipochelewa ariko kulipa ntibabitijwe kuko bayafite hawakucheleweshwa kwamba ahubwo kuna pesa, babitijwe nuko bayabuze ila walichelewa kwa ngo maana bagirira imbabazi walikosa. arababarira Akawasamehe barababwira wote. ngo Akamwambia, mugende ideni ndaribabarire nendeni nimugende nimewasamehe. nimukanishure Nendeni msinilipe, ndababariye nimewasamehe. murangiza ahindukira asubira Baada mubwira ya ngo kutazama none abo bantu ko ari babiri akamwambia, je, watu hao wawili uwababariwe cyane ninde nani aliyesamehewa sana? uwishimye cyane ninde Nani aliyefurahia zaidi? uwababariwe cyane ninde Nani aliyesamehewa zaidi? Uwishimye ninde? Nani aliyefurahia zaidi? aramubwira ngo uwishimye cyane Akamwambia aliyefurahia ni wa wundi wabariwe idonaro 300 ni yule aliyesamehewa 300 za deni. amen Amen. Dwezimana icyubahiro Tumpe Mungu tukufu. haleluya uwishimye cyane Yule ni aliyefurahia wa wundi wabariwe amafaranga menshi aliyesamehewa deni ya pesa yesu mingi. aramubwira ngo uvuze neza Yesu akamwambia umezungumza vizuri. Uvuze neza. Umezungumza vizuri. Kubera ko kwa sababu uwababariwe byinshi yeye aliyesamehewa mengi ni wari ufite urukundo rwinshi yule aliyekuwa na upendo mwingi, ariko abariwe buke lakini aliyesamehewa afite kidogo urukundo ruke ana upendo mu kidogo. yandi magambo Kwa maneno mengine, nimubabarira kama unasamehe ugomba kuba muri we afite urukundo unasamehe yule ugomba kuba unapenda, muri wewe unasamehe ndani harimo imbaraga yako z'urukundo kukiwa nguvu za upendo. tuwababara udafite urukundo Hauwezi samehe bila upendo. amen Amen. amen Amen. amen Amen. ngo arangiza aramubwira ngo Baadaye akamwambia, none kwa hivyo ninjiye mu wawe nimeingia nyumbani ngo mwako. mara kwinjira mu wawe Baada ya kuingia ntabwo wanogeje ibirenge haujaniosha miguu, ntabyo wabikoze haujafanya ariko hivyo. uyu mugore Lakini mwanamke uyu huyu yashitse ararira ametembea ngo amara kalia. kurira Baada ya kulia amaso ngo ku birenge machozi yakatiririka Arunama. miguuni mwangu, akainama ayahanaguza umusatsi wiwe akapanguza kupiga nywele tiyerekeye aho yake, gusa hajatia ngo amara hapo, afatana amavuta akachukua mafuta y'agaciro kenshi mafuta yenye dhamana sana, arayansiga ku nayo birenge akanipaka ariko miguu. wewe Lakini ninjiye wewe nta kintu kimwe rweze ko ameingia, hakuna jambo hata nta moja mavuta umenifanyia. wansize mu mutwe Hakuna mafuta umenipaka Amen. kichwani. Amen. amen Amen. amen Amen. amen Amen. amen Amen. tweze imana icyubahiro Tumpe Mungu tukufu. haleluya aramubwira ngo none kurumva Akamwambia, ko je, kwa hivyo agomba kubabarirwa unasia nani anafaa wahindukira kusamehewa? na wa mugore amubwira ngo Akageukia na huyo mama Genda. akamwambia, nenda, genda nenda, urababariwe nenda, ijambo umesamehewa. kwizera kwawe Imani yako kuragukijije imekuponya. ngaho genda amahoro Nendeni kabisa. nimba mugenzi waragize ko akugirira nabi Kama kuna mwenzako anakutendea ugomba kugira vibaya, umutima w'urukundo unafaa kuwa na roho ya upendo. ugomba kugira umutima w'urukundo Unafaa kuwa na roho ya hano upendo. twasomye Hapa tumesoma, havuze ngo data ubababarire imesema Baba kuko wasamehe, batazi icyo bakora kwa maana wajui kuko walitendalo. batazi icyo Kwa bakora maana wajui walitendalo. yesu umutima wa yesu Yesu roho yake, yesu ngo hari ibintu yaragira muri we ndani ya roho yake kulikuwa mambo yesu ngo kadhaa. yavukanye impuhwe Yesu ndani yake kulikuwa na roho ya yesu utu. yavukanye impuhwe Alikuwa na roho ya ngo agira utu. n'urukundo Ana msamaha na yari upendo. afite n'urukundo muri we Alikuwa na upendo ndani kandi yake. urukundo Na tena upendo kandi huo, urukundo upendo huo, udafite urukundo ntiwobabarira yeyote asiye na upendo hawezi udafite samehe. urukundo rw'imana ntiwobabarira Asiye na upendo wa Mungu hawezi muri wowe samehe. niba nta rukundo ntushobora Ndani kubabarira yako bila upendo hawezi ariko samehe. kubabarira dukwiriye Lakini nk'abakristo kusamehe tunafaa niba kuwa. mugenzi wawe arashoboye gukoreye Kama ndugu yako kitari amekukosea, cyiza kama kitu jambo si gerageza nzuri, ubabarire tafuta namna kandi numara usamehe. kubabarira wibagirwe Baada ya kusamehe usahau. ntabwo ari ukubabarira gusa Sio kusamehe ngo tu. hanyuma ejo nagaruka kuko ari umuntu Alafu kesho yake kirudi kama wongere mtu. umubwire ngo n'ejo wagize gutya Umkumbushe kesho n'ejo ulifanya nari nini. nakubabariye Hata kesho ariko nilikusamehe. nimba ubabariye Ukisamehe byibagirwe sahau. amen Amen. amen Amen. amen Amen. hari aho umwanditsi yanditse aravuga ngo Kuna mwandishi aliandika akasema, umuntu nacumura mtu akikukosea, nagukosereza mtu akikukosea, uzamubabarire mu munsi msamehe siku moja. inshuro 7 imara 70 Siku moja umsamehe mara mu 70 munsi umwe 70. inshuro 7 imara Siku 70 moja umsamehe mara 7 70. inshuro 7 imara 70 Mara 7 70 kwa siku moja. mu munsi wababariye kangahe Hiyo siku unaweza izo kumsamehe. mbabazi siku zingana ngapi? gutyo Hiyo siku zaba zingana gute msamaha unaotoshana umunsi hivyo. umwe
siku ufashe uwo moja munsi umwe ukichukua siku inshiro moja 7 mara 70 mara 770 waba babariye kangahe ku munsi unaweza kumesamehe. umuntu akagenda agakora ikosa Mtu anakutendea kosa akaza kubwira ngo mugenzi mbabarira anakuambia nisamehe, nyuma y'iminota ingahe akaza akavuga ngo mbabarira baada ya dakika kadhaa unamwambia wewe umuntu nisamehe. wakwinuba Ewe mtu unaweza ariko kataa. nagukosereza mugenzi wawe Lakini akikosea mugenzi wawe ndugu nagukosereza yako akikosea uzamubarira inshuro 7 mara 70 msamehe mara 770. amen Amen. duheze Imana icubahiro Tumpe Mungu utukufu. amen Amen. amen Hallelujah. Bibiliya hari ibintu bwa Yesu yavukanye Biblia kuna mambo inatuambia Yesu kandi alizaliwa bakabikurana nayo na tena alikuwa akiwa nayo. Yesu yari afite imbaraga Yesu alikuwa nazo nguvu. Yesu yari afite ubwenge Yesu alikuwa nayo hekima. Yesu yari afite ubuntu Yesu alikuwa na utu. muri kino gihe Wakati huu kubera urukundo rwo gukunda Imana kwa sababu ya kupenda Mungu, rwabaye ruke kwa sababu ya abantu ntibakigira n'ubuntu watu hawana utu, abantu ntibakigira n'ubuntu watu hawana utu, abantu ntibakigira ubuntu watu hawana utu ndani yao. uri mu kwirukanka undi mugenzi wawe Unakimbilia ndugu yako kubera ko nta rukundo rumurimo kwa sababu hana upendo ndani yako, kubera ko nta rukundo rurimo kwa sababu hana upendo ndani yako. ubuntu bwarashize Utu ulitoka, bikaba ngombwa ko kubwira ngo ntibishoboka inakuwa lazima kuambia iwezekane. ariko Yesu yari afite ubuntu Lakini Yesu alikuwa na utu, umutima wari wuzuye ubuntu ndani ya roho yake kulikuwa kandi na Yesu utu. yari afite ibindi bintu bitatu Na tena byamurangaga Yesu alikuwa na mambo matatu Yesu ngo yanamwonyesha. ntabwo yizirikanaga ubwe Yesu hakuwa anajitazama abantu mwenyewe. muri no misi babaye Watu banyamwigendaho huu wanajiangalia wenyewe. ariko Yesu ntabwo yizirikanaga Lakini Yesu hakuwa anajitazama Yesu ntabwo mwenyewe. yizirikanaga Yesu hakuwa anajitazama icya mwenyewe. kabiri Neno la pili, Yesu ngo yaritangaga ubwe Yesu alikuwa anajitoa binafsi. yaritangaga ubwe Alikuwa anajitoa. icya gatatu Neno la tatu, Yesu ngo yari umukozi agakorera abandi Yesu alikuwa mfanya kazi, alikuwa anatendekea wengine. amen Amen. yakoreraga abandi Yesu alikuwa anafanya kazi wengine. amen Amen. uri mukubarira bingana gute muri no misi Unasamehe kiasi gani? amen Amen. nutababarira ntuzababarirwa Kama usamehe huwezi kusamehewa. nutababarira ntuzababarirwa Kama usamehei huwezi kusamehewa. amen Amen. amen Amen. amen Amen. amen Amen. duheze Imana icubahiro Tumpe Mungu tukufu. haleluya Haleluya. Dawudi yaranditse muri Zaburi ya 30 no kuri Daudi aliandika 6 katika kitabu cha Zaburi ya 30 no kuri 6 Zaburi ya 36 aravuga ngo kuko uburakari bw'Imana rw'akanya gato akasema kwamba hasira ya Mungu ni ya muda kuko mfupi, uburakari bw'Imana rw'akanya kwamba gato hasira ya Mungu ni ya muda ariko mfupi, aravuga ngo urukundo rw'Imana lakini upendo ngo wake ruzana ubugingo inaleta maisha urukundo milele. rw'Imana Upendo wa Mungu ruzana ubugingo unaleta maisha aravuga ngo milele. ari kurira kwa ari muntu nijoro Akasema mtu ngo anazalia bwacye mu usiku, gitondo impundu zikavuga asubuhi yake wanashangilia. urukundo rw'Imana Upendo wa ngo Mungu ruzana ubugingo mu buzima unaleta maisha milele. mu yandi kwa mtu. magambo nimba ukunda Kwa maneno mengine, niba kama muri wowe unapenda, ufite urukundo kama ndani yako no kuna kubabarira upendo, bigomba kuza wa kusamehe unakuja kubera ko ufite ubugingo kwa sababu unayo maisha milele. amen Amen. amen Amen. haleluya Hallelujah. duheze Imana icubahiro Tumpe Mungu tukufu. tugomba kugwiza urukundo Tunapaswa kuwa na upendo. Yohana 16 aranditse ngo kuko Imana yakunze abari mu isi 3:16 Yohana 3:16 alisema kama vile Mungu alipenda wale ngo ulimwengu vyatumye itanga umwana wayo ili kile mfanya toe mwanawe wa pekee, araba ngo kugira umwizera ili wese yeyote aminiye atarimbuka asife ahubwo ahabwa ubugingo buhoraho bali awe na maisha milele. amen Amen. Yesu yaje gushungura twebwe bari mu Yesu byaha alikuja kukomboa wote kandi waliokuwa Yesu wanaamini. yaratubabariye twebwe bari kuri Yesu alikuja amasezerano kutusamehe wote sisi. Yesu yitanze rimwe gusa Yesu alijitoa mara moja aratubabarira akatusamehe, aratubabarira akatusamehe. Yesu ageze Nyabihanga Yesu alipofika yahuye n'ibisambo bibiri alipatana nayo, yahuye n'ibisambo bibiri alipatana na majambazi ngo wawili. kimwe kiramubwira ngo numbura umwana Kimoja w'Imana kamwambia kama ukweli wewe ngaho ni kize wa Mungu, natwe dukize jiokoe nasi ikize utukomboe, natwe dukize komboe nasi utukomboe. hanyuma ngo mugenzi we aramukabuka aramubwira ngo se Naye mwenzake anamwambia je, uratinyuka kubwira umuziranenge gutyo unamwambia mtu asiye na shida hivi, uyu nta cyaha yakoze huyu hana dhambi ariko yoyote, twebwe lakini ko sisi turazira ibyo twakoze tunahukumiwa kwa yale murahindukira tunayotenda. ngo data Akageuka akamwambia Baba, nugera mu bwami bw'Imana utakapofika mbinguni, nugera mu bwami bwawe utakapofika mbinguni tukanyibagirwe usinisahau, tukanyibagirwe usinisahau. ngo Yesu aramubwira ngo Yesu akamgeukia akamwambia, umenye neza ko kwa sababu umejua vizuri n'ahandi kwamba ku musaraba na hapa nipo mfite msalabani ubuzima n'ubugingo ninayo uwezo. aravuga ngo mu kanya gato gusa Akasema wakati mu mdogo, kanya gato gusa kwa muda mfupi turibane muri paradiso tutawa nawe katika intambwe wari paradiso. usigaje kugira ngo uje Gehennamu Hatuli kumebakisha nizo uingie katika ntambwe usigaje kugira ngo jehanamu, uje muri paradiso ndizo hatua umebakisha uingie katika Hallelujah. intambwe wari usigaje kugira ngo uje muri Gehennamu
hatua zako za kuingia jehanamu, izo ntambwe usigara kugira ngo uje muri ndizo paradiso. hatua za kuingia katika paradiso. Yesu aramubabarira. Yesu akamsamehe. Abantu ngo bantu baratangara, Watu wakashangaa, ngo baravuga ngo ese wakasema wa je, mugabo yule no mwanaume kumusaraba akora imirimo, hata msalabani anafanya no kumusaraba miujiza, akora imirimo, hata msalabani anafanya miujiza. ngo Golgotha haravuga ngo warishaga, Golgotha anasema ilikuwa inaangamiza, wari umusozi w'ibivume, ilikuwa mlima wabagaho wa nyabyaha, ilikuwa ariko inasuluhisha Yesu gwahagere lakini Yesu ahinduka imbabazi, akaibadilisha ahinduka imbabazi, akaibadilisha ahinduka imbabazi. akaibadilisha. Isho Yesu ashaka gukora gutyo Yesu alitenda hivyo kugira ngo yereke abantu ko ili aonyeshe watu muri we habise ubugingo, kwamba ndani yake kuna muri we maisha habise milele, ubuzima, kwamba ndani yake kuna muri Imana maisha, yamubise mu buzima. ndani yake Mungu aliweka maisha. Amen. 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 Hari igihe mugenzi ashobora gukora ikosa. Kuna wakati mwenzako anatenda kosa. Amen. Amen. Uko yaba arikozemo kose, Vyovyote anaweza kuwa amelitenda, uzabyirengagize ugira umutima w'urukundo no kubabarira, ujisahirishe kuwe na moyo wa usamehe, ugira umutima w'urukundo no kubabarira. kuwe na moyo wa kusamehe na upendo. Amen. 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 Munsi umwe Siku moja umwana w'ikirara, mtoto mpotevu, mtoto mpotevu yaragiye alienda abwira Sara, amubwira ngo data, akamwambia babake, akamwambia Nakuze. babangu, mimi ni kijana none mkubwa, nta kindi kintu ukorera, kwa hivyo hakuna lingine utanitendea, shaka umugabane wanjye. nataka urithi wangu. Buri mwana wese afite umugabane mu rugo, Kila mtoto ana urithi katika buri mwana wese familia, afite umunani mu kila rugo. mtoto ana urithi wake, Aramubwira ngo shaka umugabane wanjye, nataka urithi wangu. hanyuma Hivyo icyo ngikoresha si wowe ubizi, kila ambacho utatendesha gusaricara usijali. agabagabanya umunani, Babaye ngo akachukua amwese urithi umugabane we, akampa mtoto wake, hanyuma ngo aragenda, akaenda ngo aje mu bihugu bya kure, akaenda kwa nchi za mbali. hanyuma ngo ageze mu bihugu bya kure, Alipofika nchi za mbali afata wa mugabane we, akachukua urithi wake, afata wa mugabane we, akachukua urithi ngo wake, arawaya, akautumia, ngo ujyana mu bintu bitari byo, akautumia kwa mambo akora ibyaha yastahili, byinshi, akatenda dhambi mingi, arivuruvuza, akatenda ibintu dhambi, bigenda nabi, mambo yakaenda kugeza namna ngo nyingine. washiriye Kufika wakati ngobona nta mwisho, kundi ibintu bigenda, akaona kuna namna ngo aravuga nyingine, ngo akasema je, ngo aravuga ngo akajiambia je, ngo yigira inama. akajishauri. Amen. Amen. ngo yageze aho ngo yifuza guhazwa Alitamani hata n'ibiryo kuishiba by'ingurube zisize, kwa chakula ya nguruwe imeacha, kandi bidashoboka, na tena ingewezekana, ariko ngo aza guhindukira, lakini ngo akageuka aravuga ngo akasema, kwa data, nyumbani kwa babangu, kwa data, nyumbani kwa babangu, abaje ba data, wafanyikazi wa babangu, ko bararya, kwa wanakula, bagahaga, wanashiba, bagasigaza, wanabakisha. none jewe Kwa hivyo mimi nzarisinze hano, njaa inaniua none hapa, reka nigire inama, inawezekana ariko niende, nubwo ngiye gutyo naweza hata kama nta iko kindi hivyo, nkora, hakuna lingine nishika nitatenda, imbere ya data. nitaenda mbele ya Amagambo babangu, meza koma yavuze, sikiza maneno aravuga ngo mazuri, ningera imbere ya data, nikifika mbele ya nta babangu, kindi nzavuga, hakuna lingine zamubwira nitatenda, ngo data, tasema babangu, ntabwo gikwiriye kwitwa umwana wawe, nimestahili kuitwa mtoto wako, nahemuse, mimi nitenda asiyostahili, narakosheje nilikosa imbere yawe, mbele yako imbere y'amaso na mbele y'Imana, ya macho ya Mungu. rero ntabwo nshitswe Kwa umwana wawe. hivyo mimi stahili kuitwa mwana wako. Atekereza ayo magambo ngo aragenda, Akamwambia maneno hayo, akajifikiria na akaenda, atekereza ayo magambo ngo aragenda, akafikiria maneno hayo na akaenda. ngo amaze kugenda, Alipoenda, ngo agituruka kure. alipotoka mbali, Amen. amen, Agituruka kure, alipotoka mbali, tubanegeye gusoza, tuwe agituruka kure. pamoja na maliza, akitoka mbali, Amen. amen, Hallelujah. haleluya. ngo agituruka kure, Alipotoka mbali, ngo Sara amurangiza, baba akamtazama, ngo akimurangiza, ngo alipomtazama yahisemo kubarura mu mutima, akamsamehe kwa mioyo aravuga ngo yake, umwana wanje araje, akasema mwanangu aravuga ngo anarejea, umwana wanje nturiye, akasema mwanangu ndiye ule, amumenyera kure, akamtazama akiwa aravuga ngo mbali, umwana wanje araje, akasema mwanangu ndiye ule, ngo aramubabarira mu mutima ataramugeraho, akamsamehe ndani ya roho yake, ngo aragenda, akaenda. ngo amugezeho, Alipofika umwanya yavugaga ya magambo, wamda alipozungumza wise ngo maneno atahwa hayo, n'umutima w'imbabazi, baba akakujiwa na roho ngo ya ngo msamaha, aramuhobera, ngo akamkumbatia, aramuhobera, akamkumbatia, bisobanura ngo kumaanisha ndakubabariye, nimekusamehe. ngo abwira abajabe, Akaambia ngo wafanyakazi aravuga ngo wake, nimugende, nendeni, nimugende, nendeni, muzane umwenda mwiza, mwende mlete mavazi Mumwambike. nzuri, muvalishe, k'ikimenyetso cy'uko kama tumwishimiye, ishara ya kuwa k'ikimenyetso tunamfurahia, kuko agarutse mu rugo, kama ishara ya kuwa hanyuma anarejea. Baadaye nimurangiza muzane impeta, mlete pete, muyimwambike, mumvalishe, kisezerano ry'uko kandi yongeye kwa kama agano ya isezerano kwamba amerudi kwa yo kugaruka agano, n'Imana, amerudi kwa yo kugaruka Mungu, mu rugo yishimiwe, alikuwa anarudi ngo nyumbani nimara kwa mugende Mungu. muzane inkweto nziza, Mulete viatu nzuri, muyimwambike, mumufalishe, k'ikimenyetso cy'uko avuye mu bubata. kama ishara ya kuwa ametoka katika utumwa. Haleluya, Haleluya. muyimwambike, Mumfalishe k'ikimenyetso cy'uko avuye mu kama bitabo, ishara ya kuwa ametoka katika ngo utumwa. aramubabarira, Akamsamehe, ngo aramubabarira, akamsamehe, ngo aramubabarira. akamsamehe. Mukuru we Ndugu yake ngo atashe, aliporudi nyumbani, ngo asanga wabona ngo agarutse ngo avuye mu murima, alipotoka kwa mlima, ngo asanga
akapata iwabo hari ibirori bikomeye kwa nyumbani kwao kuna Wanabaza karamu mwese. kuu. Akauliza je, kwiwacu nta rubanza ntasize kwetu hakuna shida ko nta nimeacha, birori na bimwe nahasize hata kuna sherehe niki nimeacha? cyabaye Je, kumekuwa nini? ngwegera bagaragu basara babaza ngo Niki Akaongea cyabaye? akauliza ni nini? baramubwira ngo murumuna wawe yaje Wakamwambia ndugu yako nizo amerejea. mpamvu ubona hari ibyishimo mu Ndiyo rugo maana kuna furaha murumuna tele. wawe yaje Ndugu yako niyo mpamvu amerejea. ubona mu rugo harimo Ndiyo maana ibyishimo unaona nyumbani kuna sherehe. ngo ararakara cyane Akakasirika. kuzira ntabwo byatangiye ubu amen Ubaya haujaanza sasa. uzi ko n'abagabo baza bazira Unajua hata wanaume wana ubaya. amen Amen. ntabwo byatangiye ubu ngubu Haijaanza sasa. amen Amen. ngo yamayivumbura yiheza gasozi Akakasirika na akaenda. ngo ise ngo abwira se Wakaambia babake. ise ngo arasohoka ngo aramwinginga Babake akamsihi na aramubwira ngo se akamwambia je, niki kubabaje nini naye ibintu kuhuzunisha? byose biri mu rugo si Mambo ibyawe haya yote yaliyo nyumbani hari icyo yako. watekereje gukora nakikwima Je, kuna jambo nilikunyima? ariko tugomba kwishima Lakini tunapaswa kufurahia. tugomba kwishima Tunapaswa kufurahia. tugomba kwishima Tunafaa kufurahia. amen Amen. tugomba kwishima Tunafaa kuko kufurahia kwa sababu murumuna wari warapfuye ndugu yako ambaye alikuwa ameangamia azutse tumubonye amerejea, tumemuona. amen Amen. amen Amen. amen Amen. tugomba kwishima Tunapaswa kufurahia. aramubabarira mu mutima Akamsamehe ndani ya roho. amen Amen. amen Amen. hari aho umwanditsi yanditse sindibutse igitabo yabyanditsemo Kuna hapo mwandishi aliandika aravuga ngo kandi imbabazi zimeze nk'iz'uwiteka akasema tena, msamaha ulio kama wa Mungu tukazinkureho usinitoe juu yangu. amen Amen. banza ari Dawudi na Yonatani Ni kama ni Daudi na Amen. Yonathani. Amen. kandi imbabazi zimeze Tena nk'iz'uwiteka msamaha ulio kama wa Mungu, imbabazi zimeze msamaha nk'iz'uwiteka kama ulio wa Mungu, tukazinkureho hizo usizitoe juu Amen. yangu. Amen. tukazinkureho Hizo usizitoe juu yangu. amen Amen. icyo usabwa ni ukubabarira Kila ambacho unahitajika ni icyo kusamehe. usaba ni ukubabarira Kila unahitajika ni icyo usaba kusamehe. ni kugira umutima w'urukundo ukababarira Kila unahitajika ni muri iyi kusamehe. si mu ibintu byinshi Dunia hii inayo mambo mengi. bituma Mambo mengi imitima yanafanya- yacu icika intege ambayo inafanya tukate ariko tamaa. kandi Lakini icyo tena dusabwa kile tunahitajika ni ukubabarira ni kusamehe. amen Amen. amen Amen. ubabarira bingana gute muri wewe Unasamehe kiasi gani ndani yako? amen Amen. yesu ku musaraba Yesu msalabani yababariye bamwishaga alisamehe wale waliokuwa na kubera moyo, kuko yari yuzuye umutima kwa w'imbabazi sababu alikuwa na roho ya msamaha, kubera kuko yari yuzuye umutima kwa w'imbabazi sababu alikuwa na roho ya aravuga ngo msamaha. data ubabarire Akasema, wewe babangu ubabarire wasamehe, kuko batazi icyo bakora uwasamehe kwa maana wajua walitenda. Amen. Amen. atehwa n'umutima w'urukundo Alipokuwa na roho ya n'umutima upendo w'imbabazi na roho ya msamaha, icyo dusabwa ni kile ikibagenzi tunahitajika ni nini ndugu zangu? tugomba kubabarira Tunafaa kusamehe, tukamenya ko na tunajua kwamba nyuma y'imbabazi nyuma ya msamaha hari ubugingo kuna maisha ya milele. nyuma yo kubana n'abandi neza Baada ya kuishi na watu wengine vizuri, tubabarira tukisamehe hari ubugingo kuna maisha ya milele. amen Amen. nutababarira nturi uw'Imana Kama usamehe wewe sio Mungu, gira umutima w'imbabazi kuwa na roho ya reka msamaha. kuzirika ngo runaka yagiriye nabi Acha kusema huyu alinitendea ahubwo mabaya, gira umutima wo kubabarira ila tukuwa na roho ya kandi numara kusamehe. kubabarira Na tena baada ya kusamehe ujibagirwe usahau, kuko ejo azongera akoshe kwa sababu kesho akugaruka atakosa imbere. na atarudi mbele akugaruka zako. imbere yongere kandi akwihana Atarudi mbele zako tena, ariko gira umutima wo kubabarira lakini kuwa na roho ya kusamehe. amen Amen. nubabarira Ukisamehe uzaba mu bugingo utapewa maisha. nubabarira Ukisamehe uzaba mu bwami urithi nubabarira ufalme. uzabana Ukisamehe n'Imana utaishi na Mungu. nubabarira Ukisamehe uzicarana n'abera utakaa na nubabarira watakatifu. Ukisamehe uzaragwa ubugingo buhoraho utarithi ufalme wa ijambo Mungu. ry'Imana rituganze Neno la Mungu litusaidie. amen Amen. amen Amen. amen Hallelujah. reka dusenge Imana Wacha tuombe Mungu. katwe pastor Mutabazi asenga Imana hanyuma twongere twinjire mu wundi mwanya mwiza Pastor taomba kisha tuingie katika wakati mwingine. Mana uhimbazwe kandi ushirwe hejuru. Aya masaha dukomeje gushima izina ryawe yuko uri umwami ugira neza. Uhimbazwe kubw'ijambo ryawe tumaze kumva, uhimbazwe yuko ari wowe waritanze, ushimwe yuko wakoresheje uwo wari wateganyije, kandi ngemu wari wateganyije ko uyu munsi itugemurirwa ikaba yatugezeho. Mwami Yesu turagushimiye, turaguhimbaje. Uhimbazwe yuko imbabazi zawe zihoraho iteka ryose. Uhimbazwe ko watubabariye Mwami. Uhimbazwe ko wadukijije Data. Uhimbazwe yuko uri umucunguzi wacu. Uhimbazwe yuko nta yindi Mana ihwanye nawe. Mwami waritanze kugira ngo tubashe kuronka ubuzima, tubashe kubona ubugingo buhoraho kubera imbabazi zawe wadukunze. Ntabwo twari dukwiriye, nta nubwo twarabera,
ariko mwami twejejwe n'amaraso yawe, twigizwa hafi n'amaraso yawe. Urukundo rwawe wadukunze mwami nirwo rwatumye tuva mu isayo, nirwo rwatumye tuva mu byaha, nirwo rwatumye twizera ineza yawe n'imbabazi zawe. Urukundo rwawe niyo nzira y'umuco. Bibiliya ijambo ryawe rirambwira ngo mu mbuto zose z'umwuka ukunda wese ni uw'Imana, kuko Imana ari urukundo. Niyo mpamvu natwe dusaba gukunda, kandi ukunda wese arababarira. Niyo mpamvu watubabariye, kubera yuko wari waradukunze. Uhimbazwe mwami Yesu, urukundo rwawe ni rugari cyane.